Select Africa TV emakhaya. Sawubona sikumukele Select Africa TV. Sawubona. Umaphumalo bathi masithela kanti ke bekuthembisile ukuthi ke namhlanje bonakele kakhulu siphethe insizwa la angazi ngifuna nokuyichaza yona izoyichaza kabanzi ukuthi ubani kodwa ke siphethe ke umwazi umuyuzo ukuthiwa khona ke ihora lenjabulo into ke ekanjalo ke uzochaza ukuthi ke ubani ihora lenjabulo phambana kancane kodwa ke isezimo ngomunga sirathi kakhulu nje manje isikhathi 33 minutes after 7 ubona umsakazo wami phambili izinsuku eziwu16 enyangeni yesithena ku-October 2021 yakulela kuhlelo hamba phambili ke the missing piece kunjalo makhumalo kunjalo kuqondile futhi ngiyabona ukuthi yonke into isi right iyasetheka la studio ngiyabona ama smiles ngibona new faces khona obuso ubona ukuthi yabona lokhu deserve ukuthi kube ku television you don't have to explain kakhulu vele uyibonela ukuthi vele kufanele ukuthi kube lapha la ku television mfethu njengoba ke sazi ukuthi kulelo hlelo esikulona sifisa ukuthi kakhulukazi siphushe abantu sikwazi siveze abantu nokuthi kuphumelela abantu amakhono abo noma abantu abangamaciko ingakho namhlanje sithe asilande ihora lenjabulo ukuthi ke izila ke lizosijabulisa siyazi ukuthi nje manje noba kuyilesikhathi sonyaka abafundi especially baka matric bayabhala bazoqala ukubhala fanele manje fanele ngabe sebeyazi manje ukuthi umuntu i-career yakhe yini afuna ukuyenza after matric namhlanje akesilande ke lensizwa le TV presenter izosichazela kabanzi ukuthi ke nomhlambe nomlaleli noma umuntu omusha sekhaya ongisa ukungena mhlambe kule mkhakha le noma kulo mkhakha wakhe ekwazi ukuthi mhlambe yiphi indlela ngafanele ehambe ngayo noma fanele umuntu onjani uma uzoba i-TV presenter kodwa ke khona ke ihora lenjabulo njengamanje khona la e-studio kuyena ke njengamanje sizokhuluma naye ke sichazele kabanzi ngiyacabanga ukuthi ke mhlambe njengawe nje Makhumalo uyafisa ukwazi ukuthi ke nje umlaleli osekhaya uyafisa ukwazi ukuthi ke ubani ihora lenjabulo kodwa ke ngicabanga ukuthi ke uzozichaza yena njengoba mhlambe engakaqala mfowethu uyabona leli gaba nje lithi ihora lenjabulo lelo hour lelo mfowethu angazi sokwenzakalani ngalelo hour lelo kodwa shithi ke injabulo kuphela manje mina I'm all about injabulo I'm all about seeing people happy abantu bejabula bephila ngoba ngeke ujabule ungaphili mfowethu okusho ukuthi mfowethu uzosiphilisa namhlanje so I'm very excited mfowethu I welcome you kuma studio A2 this is the show the missing piece lapho la sithi kodwa namaciko kodwa ke sibheka kahle iart yazi iart ukuthi ibroad kangakanani and we do believe ukuthi when it comes to ukuma phambi kwabantu when it comes to presenting something kubantu when it comes to ukubamba umbhobho njengoba ngikhuluma nje leyo nto leyo it's not something engenziwa noma ubani ukuthi ngabe ngiqhamuke nje ngibamba umbhobho ngikhulume nabantu it takes izinto eziningi it takes into uNkulunkulu ayibekile kuwena so welcome my brother kame nje asikunikele lithuba lenkundla sivulele ubingelele ekhaya ngikhonzela mfowethu hello welcome asikubingelele Makhumalo bathi ladies first sibingelele nenjomane nabahle basakazi bami ngiyabonga kwi Black Life Radio ukuthi inginikeze ithuba namhlanje bafuthe igama lami mina ngikwazi wakhe ngoThobisani makamthembu insizwe eziningi nezintokazi zingazi ngehora lenjabulo uma sibhizi ke lapha senza izinto zethu zavele zathi insizwa hayi ihora lenjabulo yazi leli gama wenjomane liqhamuka la ekuthenini mina ngumuntu ohleze ejabulile yabona ngumuntu ohleze emukela abantu ngisho ngathi kuyabheda kanjani ngikmukele ngikutshela ukuthi no yazi mfowethu kuzoba right ngihleze ngihleka that's why bangibiza ngehora lenjabulo bafowethu ngiyabonga kuba lana namhlanje ninginikeza ithuba ngijabule kakhulu kuba nani into engijabulisa nje nebahle bafowethu ngizabele ukudodeshiya bafowethu langishikilisa ngizela ukuthi kuza abantu kwa television noma television bayafaka ama makeup noma soyithinta nayo leyo kancane ngokuhamba kwesikhathi no wena Makhumalo into eyenzeka la mina ayidingi makeup mina ngoba vele ngibabamba nje ngalo shungu vele all right
Hayi mfowethu ngiyabuzwa ukuthi lento lena ikuye ngingasho ngathi mlalele ekhaya lo muntu vele mawumbona uyabona ukuthi ufanele ukuba kulento lena sithi umabona kude ubonele kodwa umbonele la eduze mfowethu mfowethu bese siqala ke sesivula nje umlalele ekhaya khona oqalayo ukuzwa ukuthi khona lento kuthiwa ihora lenjabulo uyaqala njengoba uyichaza wena Mvelase uyibeka ukuthi umuntu okanjani mhlawumbe mfowethu sizothi ubheka nje kancane wena as uMvelase ukuthi ubani uMvelase la qhamuka khona hayi kakhulu it's not hectic yabo ukuze umntwana ekhaya uke washo nje manje wathi khona abalalele njengamanje abanesifiso ukuthi I want to be uMvelase will not be uMvelase to say but I want to do izinto uMvelase azenza I want to be as happy as uMvelase when I go to TV when I go to presenting I want to be just like him ngithathe izinto ubani uMvelase usukaphi and njengoba ngikubuza lokho ngifuna ukuthi umuntu osuke ekhaya mhlawumbe oyibukela phansi abe nakho ukuthi yaze ngisho noma nami ngilayo lokushile elindelani I can also be a presenter. Yes. Siswami ngiyabonga makhumala ke ngibambe lapho mfowethu mina ngisuka emakhaya mfowethu ngisuka ekhaya kukaMaphumulo bathi kwaMaphumulo ngifike nje ngikhula bese ngikhulile ngazalelwa endaweni yaseNgudwini eShowe yes emangikhula laphana mfowethu nginobaba nomama ubaba uMthembu umama uwakathethwayo uMagatsheni bashadile bazizala siba u8 ekhaya amantombazane awu4 abafana bawu4 okay emangikhula lapha yana so ngezimo zempilo lapha sibe nenkinga yokuthi kuyaliwa so emakuliwa shuthi ngenxa uthando lwabazali abangafuni ukuthi ingane zabo zikhulele endaweni mhlawumbe nesiphithiphithi base sibe simuvisela sathola indawo kwaMaphumulo bafike basimukela ngendlela emnandi emangalisayo sibonge futhi nakhona then ngithemba ngikhula ke ngihlala kakhulu ke khona ngithema sengikhula ngeza la eThekwini bafike bangitholela isikole la eThekwini okumnandi ke siwumakhelwane nala phose ngifundela eMandla Nkosi yes la eMandla ngizeba ihona so uzimane nale mali vele inyamalala ngesikhathi engidinga khona kodwa ngiyabuza bakithi ngafunda khona la eMandla Nkosi ngaze ngaqeda umatric ngithema ngiqeda umatric ngenxa yamandla ke bafethu angiwazanga ukuya ekhongweni zemfundo ephakeme okay emangilentuzana so ngithema decide ukuthi okay kunezinto esidecide-elayo zona noma esizenzayo thina bantu abancane we understand kodwa mina ngadecide ukuthi angikulwele ukuthi ngiphume endaweni enjani angikwazi ukuyimela lo ndawo we understand ngathi no ngiyafisa ukuthi nami ngelinye ilanga ngifane nobaba ongizwe emchunu kubhalwe nje umgwaqo obhala ukuthi Thobisani banibani uyayibona lonto uyayibona ngiyafisa nami kuba njalo nje manje I understand makhumala ngiyathemba ukuthi uyangiunderstand lapho so ngalwa angidinganga ukuthi ngize mhlambe ngibambe inkunzi ukuthi ngikwazi ukuthi ngikhule then ngithema ngiqeda ke ku matric ngathola umsebenzi ngasebenza nami enkampaneni ngazama bafethu into ebalekile kubantu abancane kuyihlonipha ngicabanga ukuthi yona into ebaleke kakhulu ukuyihlonipha bafethu uthi uma wazi ukuthi uthatha inqomo akube nokuthi uma uthi uthatha inqomo uya kubantu abangaphezulu hlonipha ibaleke kakhulu siziyona ekuvuleli iminyango namhlanje ngilanje ingenxa yenhlonipho namhlanje nginani ingenxa ukuthi nithema nibheka iSelect Africa TV nabona ukuthi hayi lo mfana singamthatha simlethela noma lo bhuti singamthatha simlethela azoxoxa nabantu abasha okumnandi ke bafowethu ukuthi nani nibasha into ebalekile kakhulu leyo nomsebenzi eniwenzayo bafowethu kubaleke kakhulu nokuthi nikhulisa abantu abasha and into enhle kakhulu bafowethu ngigxile kakhulu angisho ukuthi labanye abantu bamanye amalentuzana ama categories angikwazi ukuthi ngibathathe but isikhathi esiningi ngidila noMaskandi kakhulu uMaskandi bafowethu ububukelwa phansi kodwa namhlanje uphezulu ngithema ngithi ngithatha isinqumo sokuthi
angilentuzana angenze lento engiyenzayo ngathi no ake ngigxile kulezi ingabi zami ngithi mina no ngiyithathe ngiyiveze kubantu emphakathini namhlanje bafowethu baphezulu ngendlela ezimangaliso and angithathi labantu abaphezulu ngifuna ukuthatha kulabo abancane uyayizwa lento nje manje ngicabanga ukuthi bafowethu iba kanjalo mhlawumbe mfethu uyabona veza ke ngifuna ukuthola lana ngizama ukudweba isithombe ngiyabona ufunda ngiyabona uqeda uhamba ungena enkampanini uthando lwe-presenting usuveza nothando lwamaskandi uperforma manje uthando lokushaya i-presenting lwaqala kephi and imaphi ama-channels ngokubalulekile ukuthi ngazi nomlaleli ekhaya azi njengoba ukuthi if kuwukuthi nami ngoba izikhona ingane ekhula ekhaya uthola ukuthi ziyalingisa omunye aze athi mina ngizofunda abantu mina uyabona uthando lwe-presenting kuwena mfowethu laqala nini ngoba asazi phela ukuthi noma uyithola uzelo noma uzuluma ohamba ngendlela uyibothayi nami ngabe umsakazi mhlawumbe kuyenzeka mhlawumbe ubona umuntu esakaza mhlawumbe usunamahivula ofana naye bafowethu ngiyabonga amakhumalo lapho umfowethu mina bengimthanda kakhulu uZola bengithanda ukusiza abantu emangikhula ngiyabona uZola ngiyabona ukuthi uZola uyakwazi ukusiza abantu ngenxa yokuthi angikwazi ukufinyelela ekuthenini ngikwazi ukwenza lokho okay kwaphelela lapho so kunomunye ubhuti umjide besifunda naye mfowethu insizwa nje bengifunda nazo ngicabanga ukuthi bekumjida wakanalo ukuthi uThokozane bebethanda ukushoot ngicabanga ukuthi nalo bhuti okuyena ophethe le radio bekuyibona abantu bebeshootha nje esikolweni womunye okuthiwa imashelela bebeshootha nje bebhizi yabona so ngibabuka nangibabukela kude yabo one day I think beku 2000 and ingoma kanti encane ukuhlukanisa unyaka sengifuna ukungena kulento le yokupresent angithathe lo mjida wakanala okuthiwa uThokozane athi ngoba besihleze sijwayele ukuhamba naye yabo isikhathi esiningi sho ukuthi mina ngiyayithandela ukukhuluma vele avela athi awubuze labantu labo ukuthi bathini ngengoma okuhlukanisa unyaka le ngoma okuhlukanisa unyaka eyagcina ingakwazanga ukuhlukanisa ngesikhathi esasifanele ngiyacabanga ukuthi ngiyakhumbula ngicabanga ukuthi nabalaleli emakhaya bakhumbula sa interview abantu ngibheda ngibhede angithatha athi khuluma ikhamera bafethu iyasinda ikhamera iyasinda and uma usuzohlangana nabantu unomuntu ovela ukuthi uyam-interviewer avela aphendule yonke into ubunayo ama question ubunawo sazi uzokwenza njalo ngenhlahla mina mfethu ngibusewe ngale ndlela ukuthi mina emangenza interview angibhali phansi ngana kwethu angibhali phansi ama question mina yonke into ngikufunda la nje manje ekuthenini wena mawuphendula okay ngiyazi sengizobuza okay then ngima-interview abantu bakhale ngokuthi ibhlungu lento ukuthi umaskandi sekunenkinga ngoba nakho sekuzohlukanisa umaskandi uyabona alright siqhubeke ke nayo lento le abantu bayithande singene ku YouTube channel Select Africa TV abantu bayithande bayithakasele bathi wow guys siyabonga uyabona angcenge lo mjida athi hayi no siyayenza lento until manje bafethu ukuthi manje mina I think ngidume ngalendlela emangalisayo mangene endaweni kuthiwa wow Select Africa TV hawu uyena ngempela uyebo into kanjalo lento mfethu into yangiqhamukela endleleni yes nganginalo uthando lokubona abantu ukuthi ngibasize but ngingayitshela ukuthi ngogcina sengiyipresent uya understand bengithanda uZola kakhulu ngimbona esiza abantu. That's very interesting wena man. It's very interesting. Abaningi bethu sithi sikhula vele izinto singazi ukuthi sisibelong ngaphi. Ingakho ukuthola abantu abaningi behamba beyifaka ezintweni ngoba asazi vele ukuthi where are we supposed to be, but as uqhubeka nempilo uyahamba uthola ukuthi kahle mina I belong la. Yabona ngokukhuluma ukuthi yabona njengamanje masikhuluma ngo Select Africa TV, masikhuluma ngo sebeyazi abantu ukuthi sikhuluma ngani, which means truly it was something onke yakho
siyayithanda kanjalo ngicabanga ukuthi ezinye zezathu ukuthi uze ube khona la ekhaya ingxa ukuyimisela kwakho nokumela eqinisweni Nhlanhla one of the poets esiba nawo la estudio uthena kumele umele iqiniso lakho once walazi iqiniso ngawe wazazi ngawe that's why uzokwazi ukuthi usize abanye abantu ngento uNkulunkulu akuphathise wona so nje siyabongela kakhulu mfethu siyazi ukuthi maningi ama challenges when it comes to this industry uyazi ke nawe mfethu yabona njengoba ninenhlaneleni bakhona nabanye abanechallenges ziyakhala kakhulu ziyakhala nje yamfethu singakumoshe nje kakhulu isikhathi mfethu into engifisa ukuyithola kakhulu wena njengamanje nango umfundi wenza umatric uyafisa ukuthi uyayibuka iAfrica Select Africa TV uyibuka uyambona uHola Lenjabulo uyafisa ukufana naye noma uyafisa ukwenza umsebenzi owenziwa uyena mhlambe njengamanje ikuphi ungakusho kuyena ukuze mhlambe engakwazi ukuthi mhlambe naye efezekise iphupho lakhe njomane ngizothi uHola Lenjabulo akayifundelanga lento but ukuhloniphana la ke usuku khona mfowethu iyona into eyenza ukuthi ufunde into oyithandayo mhlawumbe umuntu uzoba nothando lwalento into ebalekile mfethu inhlonipho wena mawunenhlahle ukuthi ifundele emase ubathanda abantu bathanda abantu because njomane siba nenkinga mfowethu mina ngithuka every day yabo ngiyathuka every day makuthiwa ngi-interview njomane kuzothiwa uMakhumalo ngimi-interview ngangani we understand alone kuyenzeka uthola ukuthi mina ngizofavor uNjomane nge-interview uthola ukuthi kuzothi uMakhumalo awumfavor we understand alone izona zonke izinto ohlangabezana lezo lento idinga ukuthi ube nothando mhlawumbe wena lapho ofunda umatric mhlawumbe uyangibona uThobisani iHola Lenjabulo Mthembu uyathanda ukuthi kumlandela iba nothando lwento ngoba egcinele uma usuthuka uma usulwa izoba inkinga bazothi le present injani mina mfowethu ngisho ngathi ungithukile namhlanje mangihlangana nawe kusasa ngiveza lamazinyo amakhulu ngiyajabula uyabona igcina ishaya wena lento leyo uyayibona usubona ukuthi nawe lento leyo yazi lo muntu lo uyayenza lento yakhe ngifisa ukuthi nje lapha ekhaya wena mfundi ofundayo noma ofisa ukuba ipresenter yaka TV qala ithanda into yakho isuke ngaphakathi and enye into mfowethu engifuna ukuthi ngibalule kubantu abantu bajaha imali you understand uyazi mfowethu mina ngiyayihambela la emgwaqeni ngiyagibela ama taxi abanye beze bebe surprise ukuthi hawu lo muntu uhamba ngeenyawo noma ugibela ama taxi bayitshela ukuthi umuntu emayisekubona ulapha phezulu uyitshela ukuthi uzokubona uhamba ngemoto and kunabantu engithana nabo ngithi mfowethu ngicela sihlangane mhlawumbe e-workshop yabo for example ngicela sihlangane e-workshop uyitshela ukuthi ngizolentuzana ngizoqhamuka ngemoto mase ngiqhamuka ngenyawo ngithi hayi mfowethu asame siye endaweni ethize sifeshayile interview athi kwalo muntu uhamba ngeenyawo uyabo ama challenges esiba nawo lawo okubanzima uyayibona okubanzima nanokuthi ke enye into mfowethu engifuna ukuthi ngibalule kakhulu ama challenge abakhona abantu abasuke beze ngalento ukuthi uyakwazi futhi ufuna ukuthi abe nawe ngokuthando uya understand alone end of the day akakuthandi lo muntu ngifuna ukuthi lezo ingane lezibheke lo nto ukuthi uma ubona ukuthi okay kunomuntu ozayo uza ngokuthando but imbhekisisi ngoba komunye ufuna ukuthi okay ngifuna ukuba noHora noma ngifuna ukuba noThobisani ngoba ngifuna ukuimpress abangani bami noma ngibatshela abangani bami ukuthi hayi no mina uThobisani ngiyamfana uya understand lo ekugcineni lo muntu akanalo uthando uya understand ngifuna ukuthi ingane zakwethu zibheke leyo into ngoba i-challenge bafethu ngiyacabanga ukuthi nani ninayo lo challenge thina we always abantu bahleze besibona every day amehlweni abantu kana kwethu iyona into esihleze silimaza njalo ekuthenini uma usuthi umuntu ethi uza ngalento usuthi hayi no awuthi uthi uyahlehlela usethi uyayitshela hayibona kuba kanjalo ingane zakwethu ngicela ukukhulula nje nami ngizamphuthumise lesikhathi kodwa ngifuna ukubona ukwazi la ukuthi ngiyabona kwesikhathi right we presenter lapha kwiAfrica kwi-Select Africa TV ngiphinde futhi ngikubone kancane lapha lapha emajongweni ukuthi lezi zinto lezi ukwazi kanjani usimaintain kanjani isikhathi sakho sokwazi ukuthi uhlangane namajongo ngapha lapha ingqophomlando zethu kwamelisha uphinde futhi ube ngapha kwi-TV
mfowethu inqopha iSelect Africa TV ingithole ngivele kuyinqophamlando ngihamba naso so uma ngithatha lesinqumo sokuthi noma abaphathi bami bengibona ukuthi ngingakwazi ukubenzela lento engiyenzayo yes bathi no khuleka singakwazi ukusebenza nawe uma kuukuthi ubhizi ngala akunankinga uyayibona bangidedela futhi banginikeza ithuba so kumina futhi uhleze nanokuthi bangunderstanda lamajita kwenqophamlando sebeyazi ukuthi okay ngisebenza kanje ngisebenza ngabantu so bangidedela nabo ukuthi okay ema ukuthi siyemda ngoba umuntu uthi uyabheka lento ithola ukuthi iyaqondana uthola ukuthi semcimbini othize inabaculi mina kumele ngenze ama interview kubaculi bangidedele bethi hayi nokhuleka futhi amsebenze vele bona basuke bezogqoka lento yabo enhle umphakathi abawenza ukuthi ube muhle alright nami ngisuke ngizokwenza lento bangidedele mfowethu ngiyakwazi ukwenza ngane kwethu Mfowethu ayikho into emnandi njengokwenza into oyithandayo ngisho noma ukuzwa ngayo ubonakala ukuthi into vele ekuwe oyithandayo uba flexible komunye oseceleni ngathi senze umningi but wena you do it with smile flexible kwena kukhululo ukuthi ukwenze kwesikhathi siyayenza umsebenzi uthola ukuthi yabona ke isiningi kakhulu kodwa manje ngoba into esiyithandayo ukwenzeke ugcine nje izinto zethu zihlangane manje mina ngiyafunda kakhulu kuwena khona nje ucishana ngelinye ilanga mhlawumbe mahlangana izinto nami ngiyobela ku television ngakwazi ukufunda uyazi makhumalo into engiyithanda kakhulu ngisakhula ngangifisa ukuba umsakazi yabo ngithi ngiyafisa nje kuba emva kombhobho we-radio ngitshela abantu ngikhulume understand lo but ngoba uNkulunkulu wangihlelela lokhu namhlanje ngiyakwazi ukuhlala nabasakazi bami abahle njengani ofushi nami ngumsakazi guys angisho lo yazi nami mina growing up I thought izinto zami zizohamba nje ziqondile unfortunately akwenzekanga ngendlela engicabanga ngayo mina I grew up watching lezi zinto zo TV I would see myself ngiyipresent zabanye khona into manje nje leyo kongazi ukuthi umfanyane mawukuthi umshade ngiyamkhumbula ishade ngithi yabona ngayenza le yanto le wasithi I can relate kusisi ngoba ngathi mangikhula phela ngangile inhlobo lehlukile ingane ehlala nje ku TV kakhulu so ipresenting ngangitshela ukuthi nje hayi yabona iyona nto engizoyenza kodwa kwabo ukuthi ngokuhlelo kwami akuvuma uNkulunkulu wenza ngendlela zakhe namhlanje kodwa ke ngiyakuyitokoza kakhulu mfethu ukuthi ngibe nawe as ipresenter nanokuthi nje wethu usichishise ukuthi umuntu uma ukuthi uyafisa ngempela ukuthi angene kulomkhakha kubalekile ukuthi umuntu ahloniphe kubalekile ukuthi ayifundele into kube into ayithandayo izinto oyishilo engibalulayo njengamanje ngiyazi ukuthi kwesinye isikhathi uyabona ukuthi iminyaka isihambile abanye bethu ngasibona ngathi sisi bancane ukuthi laphe ukuthi ingane ubuyele esikoleni ngiyaqala phansi ngiyashaya presenting and isikhathi samanje baningi abantu abenza lezi zinto when you look around uyabona ukuthi abantu kuma channels amaningi asadinga ukuthi uzuke ku-SABC sibone sengiyakwazi ukuthi ngibe ebedroom yami ngishaya nje into impela ephakeme mfethu esikhathi sethu njengamanje mfethu Njomane sithi nje kusele imizuzu sikisi engelawashi lelibele ngididisi sikisi ukuthi libumbane uethombe ngesiZulu uNjomane uthi angifundise isikole sesiZulu Njomane isikole yasingena manje nje ngipresent isiZulu ngasathi ngisazi isiZulu ukuthi manje ngilapha ngisho into eqondile kodwa kusele impela nje manje vele ngo 4 minutes kusebenza zemine kulibumbane ihora lesishiyagalombili I hope the show it was captured so ngokwazi uma ngifika ekhaya ngifike ngibuke Select Africa TV so sikhona sikubheka mfethu phela semsebenzi yakho siyabona nje mfethu baningi bayalandela ngiyabona i-following impela usho ukuthi umsebenzi muhle kakhulu mhlawumbe mfethu sesizohamba ngoba ngempela isikhathi sethu siyabaleka umlaleli ekhaya ofisayo ukuthi axhumane nomvelase siyazi ukuthi you're not just a presenter you can never box umuntu ukuthi uyi-presenter uma ukuthi ngiyafisa ukuthi ngibe nawe because you are also a performing artist ngibe nawe emcimbini iqembu lelo okulo
umfundo ngithola kephi ngimthola kephi umfowethu Melase lelo hora lelo ngijabule lelo hora lelo ngithola kubona yafuna nami ukuthi ngijabule mhlambe ke sixhumana kanjani nawe mfethu. Okay, mina inombolo zami mfethu ngizoyikhipha nje ayifihliwe. Kuyaziwa nasekhaya mangifonelwa nje kuthiwa hayi into yebhizi. Ithi inamba yami 073 073 42 63 064. Engathi akekho shonke. Awuphinde nje manje. Bathi nje manje umntwana uyazayiphinde lapho. Ayona makhumalo alright ake ngiyaphinde. 073 42 63 064. Bangithola futhi na Facebook Thobisani Horalenjabulo Mthembu. Thobisani Horalenjabulo Mthembu. And bangithola futhi na ku yini lento leyo ebhizi kulezi insuku TikTok. Bangithola futhi ngayo futhi Thobisani Horalenjabulo Mthembu bazongithola futhi lapho. And enye into mfowethu la kwi Select Africa TV sine Select Africa TV siphinde futhi sikwazi ukwenzela abantu imishado ama pictures yabona nje mawuzoshada wenzayo yama event sinalento abathi kunelentuzana abathi I Select Pictures. Select Pictures bafowethu nizosithola khona niya Facebook Select Pictures nithole wonke imininingwane yethu nikwazi ukuthi nicele ukuthi ngoba ziyadiseva manje ziyashada ziyakhala yabo nizosithola bafowethu lapho Select Pictures niyasithola Select Africa TV siyafika noma ikuphi sizokwenzela interview sixoxisane siza ukuthi usukaphi ukhule kanjani why ulawo khona njengoba uMakhumalo nje wenza lento oyenzayo kusasa uzokuvela mhlawumbe izwanja Select Africa TV no profile but asiko lapho esengikuwa la kuthiwa kodwa nje ishiya shizobeqondile sibonga mfethu siyanxusa lokho ngaso sonke isikhathi ukuthi ama families ethu they don't understand isebenzi siyenzani money financial finances to isikhathi sispend nama families ethu si awkward kakhulu aba understand so sibongela mawukuthi khona isupport ethu la ekhaya mawukuthi bakhona abaseduze njomani aba understandayo ukuthi lento yenzayo uyenza ngothando egcineni yakhokhele kwazi ukuthi uphile ngoba egcineni ukusiza abantu khona makwazi ukuphila ukuthi ngisiza abantu so if ungakwazi ukusiza abantu nawe wena uqobo uphile so siyabongela bafethu mhlawumbe usungakhonza ekhaya ukuthi mamazi no Makhumalo ngizokwenza nje ngizokhonzela umama nobaba ngizokhonzela i-team yeqopha mlando zonke ngikhonzela abaphathi bami be Select Africa TV ngiphethwe kahle lapha noma ningibona ngini nanoma niyangibona umusa nje wabo ngikhonzele insizwa emfowethu yabo iqopha mlando bafowethu zihleze zingiseka njalo noma ngiposta ilink ziyayiphusha yebo ngikhonzele indodakazi yami uNtando Mthembu Afrika ngiyamthanda kakhulu bafowethu ngiyamthanda kakhulu ngiyabonga bafowethu ithuba njomani ngiyabonga mfowethu Makhumalo ngiyabonga ukuthi namhlanje ngibe nani namhlanje la kwi Black Life ngibongele nomphathi ke we Black Life nje bafowethu ukuthi insizwa lezi ezihleze zingiseka nabaphathi bami hleze zindawonye zizonke bafowethu ngiyabonga hayi ngoba nakho namhlanje ngila ingenxa ye-favor yakhe no umsebenzi ngiyabonga bafowethu ngibonga kakhulu shout out siyabonga kakhulu mfethu siyabonga ingane zakwethu siyabonga ngiyabona ukuthi nayishisa lapha uyaphakama cha ngemngaze ngabizwa kule cameraman abasebafezi uyazi into ebuhlungu kakhulu weMakhumalo cameraman niyabaqasha nifike nibenza ukuthi bashuthe lapha anisabaphakela ukudla anisabanali uyayizwa lona ibabhlungu bafowethu lethu siyacela ukuthi emaniqasho cameraman azini ukuthi ziyadla ingane zabantu ngoba zizonenzela umsebenzi siyabonga kakhulu bafowethu siyabonga nizileka abalaleli emakhaya yes balekile cameraman mfowethu siyawo sisonke thank you very much with Select Africa TV and we are subscribed bafowethu uhlezi usibuka njengoba ngiphathele izizwa nje
Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya, ngiqhubeke njalo ngokubuka amavidiyo ami.